Luar Kapatisi TV. Telepon mana? Oh, ini yang final. Oh, yes. Sos. की है ऑफिसर का रिभोई डिस्ट्रिक्ट नडू डेप्टी कमिश्नर अभिलाष बारनवाल उ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का रिभोई उ वीएस राठौर पर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का रिभोई उबा एक हारमोन हाका जानमिet खंडाई dari उड़ीसा और जापान kila hiar hidala de surok ha sor nong po ban pelong ya ka jing talasi ya kinong ya kali ki ba pen khen ya ka motor vehicle act ka jing talasi ki kali da ki pulit ka Ribhoi kalong ru ha ki wei ki jaka ba kham long sor kum ka bernihat khanapara Sning bat khap mara ha ka ba ki pulit bat ki officer kila bat na phang ni ki kali bat kila dan kuna ya ki kali ki ba pen khen an ka jing talasi ya ki kali kalong ban lap ki nong ya kali ki ba dikyat ha ka por banyak kali kinong nya thuk arsaka ki bom kop ya ka helmet ki bapen hairstep ki kali bat ki thuk arsaka ki bom biang ki kot gisla ya kinong pen khen an la dan kuna bat la pha siu ling ba ka e chalan kat kum ga jing tep bala yo lum la ya thu batang ha ki ne ki Janmiet ki pudet ki la yo ban lum ya ka Kuna hado lailak duna na ki kali ki bapen khen an kat hadu bala pen mi ni khubor ka jing khandra ki kali ka nang ya chman खोल दो ये लाइट Janmiet तो लाइट सुनते हैं फ्लैशर लगाए हो हटाओ ऑन करो इसको ऑन करो इसको ऑन करो उसको बोलो जितना फोन लगाएगा उतना ज्यादा फाइन चलेगा See this is misuse of flashing lights. Misuse. Take this out यार ट्रैफिक को बोलो सायरन भी है क्या चेक करो तो सायरन है क्या सायरन है हम सायरन देखो ऑन जरूरत नहीं पूरा अरे खुली पर तो अलग बात होता है ना स्कूल का ना खोल के दिखाइएगा सर को बोल जाओ क्या हो रहा है Pin riu spa ya kak tin la jong pin dam kam ya ka bakan kiu kak tin khasi kak tin la jong ai kan roi kan pa Palei phi ong gate habangi don la ka jong ka kentin khasi kerdop lani phalor Palei lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong saka weipan kakten khasi kam ju ong ban ya kiu ya up hinrengi kiu ya thep tin la jong tu da ya kan mau kan det ho lapan mi da ka Kapatisi TV na ka benta ka jingmentoi upat ba